Hello. Ajila rpai basi wi RKL wi debate jeng laga customary law wi debate ka sa jeng na laga video ba he actually atum points matui kai je actually matui ngai jene ashin ili debate topic sangai da he customary law should be upheld over state law in resolving local dispute. Tangkhul tuena ba ruijum tuishot liva state ainli ramwui shiyan chikan eina kupkasang ngayimeiya ngayimeiya ne thada chi arkuksan na thada je nyang ume hikha topic aina literary idioms le sang sak takle ile uniformity wena arku sa pokai dena thada che point pingji ke pita man naga idumi uniformity le ye malai mane Indian law liva ma uniformity le ra che khajilam le Article 44 le de Uniform Civil Code ta zango Indian Constitution li chili kahang here there shall be a uniform civil code yang long rai cha da aka le re jene tangkul liva li hang lo ke tangkul customary law je ba he rai cha ita ku ye among akalia itum itaga itum liv khangtem le le maram ba therma la ka chung khanang rumaw laga kring khrak tui ka dai ngorum sarai da law khamang ita kahang ni mungai mra chaka Indian law na itum customary recognize sami ge ji my article 13 we gloss azing ji pada ga clause pingili zangai chili law includes laga usage kada notification rules regulations ang sar laga customs ta zangjine ena usage ba chila ena custom ji valid sai da hang ari Indian we court na lang Supreme Court we order khale verdict ile Ash core jo ena Gardar Singh ani we khre exam 2007 di decide sa kai case li kyang re ka Ajui para 9 bali custom is one of the three sources of Hindu law jo atom of Hindu li decide kasan then a custom may override a statute subject of course to a clear proof of usage shikichin dai phapta ba then para 25 bali na Supreme Court judgment as statutory law did not exclude the applicability of the customary law. The principle that customary law would prevail over the statutory law would apply. It was so found by the court. State law na apply sai salala itumi customary law na prevail sareda ahili ki kasachin decide sami chini chenama customary law hi valid sala kaya kan Indian court ati shuta then 2025 we July 17 ni case ak jokte shinaw ba hi property rights sam pang thu ju vaina case ka sal faida then Supreme Court na Ramjaran case chi hoi ba hi 17 July 2025 ya Google li sam pang sare shinaw la hile apam ba hi na pa shok ko hile in last parane 29 bali in view of the above discussion we are of the firm view that in keeping with the principles of natural justice, equity, and good conscience, read along with the overarching effect of Article 14 of the Constitution, right to equality by the Kangsane. The appellant plaintiffs, being Daya's legal heir, are entitled to their equal share in the property. Ara shinaw miyano tonga equal share size ne. Appellant bala plaintiff bala itum tangkul shong wa chede appellant ba respondent na petitioner ba na respondent appellant na plaintiff ya miya ko na tu ya ni ke sai la shina ni miya na je property li equal share le da Supreme Court na ajon dong sam sami kan ara ina khangbe hang kai Article 371C hi purely for Manipur ne chena mai ba yana argu sa je musung hili hilera committee lera hilera committee ne tharai da rules empire chikta je thata ta manche je Manipur wang special provision kasan
six schedule jiba hiba itum new ne Northeast li misala la itum arila six schedule committee de la lefede kaji itum six schedule implement masamne itum wi autonomous district council election kata sa councillor kle hi ka join ragle jika Manipur Hill Area District Council Act 1972 da gale de pahiwa na krane ari law ba chang autonomous district council che jani bai six schedule wen kramning me autonomous district council khangtai ping Karbiang Glong kata laga Jendia kata Kasi kata jibing mui jiwa mizo kata wa mai atuma six schedule ne kai tumba Manipur Hill Area District Council e ko ajing ni krani autonomous district council e ina lai tumui ajiwi provision ping ni nga social custom kata marriage kata itum klata manage self administer sara gje khangdea kana Manipur Hill Area Village Authority Act ta certain vai binding sang ade hili changdak hi village court kje bai customary court bai hili ki kaksa no recognize sami no law bai na ti thai da hi bai implement sa ga itum customary court the valid ka sak sani recognize sami yong mo law na ka longphang kada Daniel Karot geometry which ba kada hiwa longphang Karot Daniel Karot chita hiwa recognition sa jim no legally hi ping recognize sai da horsa ga mak bisang ne ka itum social custom da chikta wi pa jili thada phapta laga itum na jishi ngam gai ne ka ka phang ne ka article 371 ali jui close ping dile pata jena no statutory law shall prevail over Naga customary law, belief, social practice, chỉ tak sang bajili. Che Nagaland ni wang ni, Manipur Naga ping ni mazang lim ni je. Che na ara khangdak bajina affordable da ga zango proceeding ni tumi affordable samai da kang kada court li khwadam ni Manipur High Court le district court khru le session court le mong je court ke teo ke chung le hena itumi customary court ti compare sa tam ni itumi customary court ping hina affordable samai je paisa mating mai ma chi ta sai go laka yung sonaw kai go case atum na ong sing naw ji ka khre jang case ha sangai ka chi ga yu dili case kupkasang ka hi Indian court li shock trak shock atumi first in customary law ka we decision ko mai la ji case ka sa ping ma thi sara we now la gain legal representative ping jang ka ta kupsang naw ji case ni je mai chik thali nga ka wa itumi lawyer lo wai ra Indian legal system ni rai ka Indian court li ba ra ja ka chik thali nga wa mai customary court na affordable samai agai tuma reconciliation ji ba hi chatna nai go mi bing hi phau da jrele tang ko no bing hi kena itum ya cham phau ning thar ngro ga chi thai da shim gur jang ga kup jang ro kai chik thai sa shon ji ne kena khangami de lo hoi ngami khmi ngami ka hai da en tuishot ka shok la shim gur jang la ga shim ru jang ga dang legal person da ka ga ta uji ituma Tangkhul liva shim ru ba hi na legal person ka sa ka than maram tui khang sang ga thai chung kham shim ru na sai dang ne ka shim ru chilala mer naw mak le ga ta wa remai naw ka ta ping ja thum la khang sang legal person ni shim ru mang ni kan fine sam ni sa idhai da legal person ji bai na shim khurak ba ju problem chokai shim wa khni jina sanga kup sangai bai mukup sanga ashang ya pi ba ta chen sanga kup sang ithuma chi ta sa ching ga chik ta ne ram nga ka na ka tuishot la chi ta kup sang ka ro ka ta le kap chen mai ithum hi reconciliation ka ta sa je ka wa affordable sa mai Indian court ping la mediation ka ta sa lo ga chi ka ta reconcile sa ko ai chi ka ta divorce ka ta ping hi sa da kup sang kan sa chung khle out of the court ya court liver case chung na da by lap side no progress nei lak tu da chi ta kup sang hai chung khle jena mediation ka ta arbitration ka ta conciliation ka ta hi Indian dispute resolution way parda ka sa la ka shipping hi arhon mar la ga na chatna pok hai jena mai ithum customary legal system ka ta hi le ra ta ore ki che atum high court with judge ping ka ta na la hang ina khurjan ka sali akhni sa thangai dele ithum UN 2007 convention on Indigenous people pa hi so now gonna mention time yon sing ya le the hi mai ithum
indigenous people being rights protect sa kwai the convention kapam kasan ka himarang sa khare jang a o embed kar long just pr embed kar long na constitution ka shema dam ni bordoloi kobinat bordoloi ari asa guwahati wi airport aming la chen hode a thumdang ka itum northeast si atum na survey sa laga itum hi socially educationally backward sa ye chithaida atumni protection mi phungra da tribal areas pingli protection commission o china fifth schedule sixth schedule laga khangate itumli law se mi khai kada ja district council ekta sem kami kada hi atumni tumni justice le phungra ga jiwaina no social justice jiwangai na law je itumni sem mi kai na mara mai tumni culture hi protect ka sa targar sa itumni heritage itumni identity exang awi na haida mi ra dak leitung mi lan ding he itum mi lai la matam tu da mi khang dei ra jang ga sim answer ra re chu wangai na ari dela sa me sai itum mi identity protect sa kwai chen na UN convention ma nawla kai na 2007 ni khra ne ka constitution ka sem bing na sem khreo da wangai na provision ji special provision sa da 371 a b c d mizoram ga thala ji jang sai ada sem sar kai ni kashmir la 370 de yang atum area bing he backward sa fi chi dai da atum mi khang dei ra jang ga atum na paila kai ra mong ore chu kai na protection commission ILB ka tha inner line permit ka tha kami hi o Manipur Land Revenue Reform Act ka tha ka sa dam ne 1960 che chua adam wi lo bing che hill bingli protect sa son jin wo kwai na glej gai tu tribal identity hi ngak mi kwai da same sa jin 73rd Amendment Act 1992 myak na mention sai kha chiwa chi mai itumui self governance wang ne ka mtai la kai na panchayat three layers government ka semba che le atumui zila barishad ka tha panchayati raj palika angsa ni jwa che itum tribal now being mazang ni thresh pa che la ina argu sam mandle laga na kap kaping ji khiglis ka customary law definition ni khili horak la gi jino elevation chikan je da customary law chil pai ka itum Tangkhul Naga long wi lo le da klebing je nga ka wa Tangkhul Naga long riyan akhle riyan bahina constitution ne Tangkhul Naga long yan za yan ret bahina legal procedure sa ne India liva civil procedure le CPC na CRPC ya criminal procedure kota ka isiwa criminal la civil la yan za yan ta in chatser akaba na shiyan jikan ji bai penal code kasani ho crime khili crime ho kada punishment mirror ji bai shiyan jikan kasani itum na ji ma synonymous sala gai na customary law li shi jine ka hibing kotong ga ying room sir ga customary law ho ki jine khang te khni le bi lan sin yan re dai na long shim yan re da hila dna o sare paisa ka da singra ga je ta da hili dna na sem sir kai ne lo je ta ga hik tong ga ying room ga customary law ho re jino man khang te kai kla jang re ma ga pi la codify sa kai bing ma hi customary law maning la uncodified bing itum na social practices le hi da klei bing ka tha laga khai changoi na chat na ra da klei bing hi aung ka tha wi maram ni or luiru sa ka wa aung sina changda rai thi gi ji ain ka than da ji ji ma punishment mani sa la lui jangda kre ini ania ka nang da aram le wa aung sina first ta kai changda kai thi li ram naw bing na changda naw wi te hang lui va pok naw wi da liru phin cha kai thi le chik tha jila ain ser mane ana phanit ka sali thara ga da klei ga da phanit sa mangkha pi kup laga lui shaw kup ka sa phung ra ji tha thareu hi hi ta tami sara da klei ga da ain on ser kai no thaga hik tong ge customary law li ta chang ser ki ji ni chen definition hi customary law li tha da le re ja akhaw leng sang custom hi valid sai ji ithum wi article 13 wi clause chili kazang ba chi mang maning la khay exam wi juris ping mangaw juris ping western juris chaos UK ka tha German ka tha ibing wi juris ping na kahang hi custom hi khina ka ta ga valid sar klei ka continuity ka tha immemorial ka tha antiquity ka sang ga sin ra ga hai chena continuity thada ma chat lag la sin ra shum ga ji ka tha hi
China conformity with law existing law li kika contradiction male cover or public conscience na miyai ka itum yarik tong na mai hi zat na bai wong shokla hi itum ko tong kana atsi ma pham ni dam yai da thada law kon kai ta custom na wong ji chi thada le ye ve khina custom hi veli chang sakra jiga antiquity continuity conformity consistency China acceptance by public reason da ikha bi hi valid custom valid sa kang sang chana itu mitang kon na sijin tak like tong ko hila thada valid sai chiga hi custom mu validity essential sala gai quality pingje itum ni kuchung khwa le sare je na ka thek khang te ya kana itum mu custom re loli khang je tar kar sai ge je mai che wale kre ge jang ui mi na ro ni mi ngata da itum mu customary law hi papaila kungpaila vaina mak pi sang sa tu da mai hi khang je watar kar sai ka awai pingui chuk mzu dak lei kala thai ba dak lei jili nga ka wa tha dai le ba pai da jang sar jin hor sak ta ma jang la la ka je sheng mai da ka dik shoga ka tar kar sai ge ji ba je ina phning ko ile khare ge jang wa khamong hi thingai na tha da ta ka hai gai ka ro na cha bi lok sa gai na khang dei je tha wa na la lei phok chin wo khare ge jang wi mi ping he morally high sa na je China actually crop thai khushai da thai da khushai sa la la ong la na shu crop thai khushai ko da ong gang ka tha kre jang mi ya war khar ga sa the ka le phung mi war je myak na mark sa sang ko oh ya mi na the re da ma ko khui ka tha khui ji the sa ka khui le ka ba ji le mark na shi rom na ga na shi kharap la ga ha ga ji oh ya mi na mark sai da le da mu khui mi ma khar on va mark sai la khui shimni ka kai la ra khui che ta ma mi wi moral hi na chai nai da itum ainli la khang chai ta gar sai ge je da ka le la kai tum hi compensation ka ta rate ka ta wi lang itum wi mai asian chikan ni sang je tiao no mang sang ka rate ka ta wi ba manipur compensation act 2019 ka 16 ve chiliang ka ba rape ka tha sai ka ba victims compensation act le rape ka tha ping ni compensation ha kan ve da state na hang mi kai le chena chile itum wi 25000 ka tha mani na chile lakh 5 lakh ka tha 10 lakh ka tha la kaw thai da mi kai ko chik tha ning chang ma chik tha chila ka sak akhane chena compensate ka sa tam ni paisa kte no main compensate sa ka che va justifying exam ne ki chije thada ka pinga kle Indian law la ma thai sa bam ta mar kle fundamental rights in thala kai na mention sa mi constitution ni Indian penal code li crime ki kle ji define sa punishment ni thata mi re ge sang ara bns on hai Indian law li thata chalak kai nang hai mi che mo akhli na pokso ekata national wi li crime shop ka ga thata til sara Shinaw bin ni ka tada protect sara workplace li ot ka sa bam ni shinaw li chi patai ka tada protect sara ka tada punishment mira ka ngate domestic violence ka da agar na prevail li shaw kai ka da prevail na agar li shaw kai ka da ikta yo ka tada tilo sara mong chi specific sala kai na zange ka shinaw li tha mai da protect ka sa je Indian government li lai ka ithung li cha ka ma le laga law bin la neutral sama man ara chik tha ka kai nam tai mai thui ki je itu mui sian ji kan je ina aka expect ka sa ka wa political participation hi shinaw malai tu da ka chia ka aka shinaw decision making mazam tu ka thara ka je ka mai chila akan justice administer sa tam ni or tuishot hi shinaw imram ka sa tam ni yana mang na sai ka shinaw ka pning ma thai mi mra ka chu ka pning khalai China itu mui tangkhul nagalong mui karotli or khui kalang karotli long phang mui karotli motion wo ka sai miar nau mang na sai chi phai shi that akha vlei wo ena marakli ma shinau sang na targar sara ka chi au thui rei ka sang ti shu da shinau la chung ka chat sai dia sau khang che ka ile itu mui stagnant sala ka ya ka kle motion wo wi quality li achu ka kan li
matai la kaya ka shinau kana mention sai khan yalan de no ba ana kang je mushno bing wa matai la kai ayin ga thai mi na chat sa pong ra ga ji qualification ni ma jang nei dan hang mai wa ina chiang ka jiba ji in pa shok meo ga tangkol na ga long ri ni article 33 e achu ka ka ni phasawi chingkum hang ma di da phanga li ma sui ka ta chingkum 45 ka phung ra ga cha ka article 13 asing yon kai and article 30 clause 1 ni chi sang e clause 2 li na phungwa akhu achuk akan ji wo phungwa ko achuk akan ji le wa ayin ga thai mi sa phung ra ga chama chung phung khri mang chang chin mai hi ba hi itong mui mushun work sa ping e wi le quality qualification ni chung mai da criteria chung mai da ka hai la ta ka sa ka le ten phung koi aron sa da ka ni pham nei jakshi mathem nei ji pham ning na ka o thodwi chat khana rai sanga ti shu da itum na chi ba ji khang je ta ka sai da ta dai na phning ka kui ne Tangkhul Customary law le yuwang mam thala ke iwa preserve ka sa ka thai ning changla ke china ili hang logical ka ila sak changla ka na Tangkhul Customary law mu thak pai ba hot na thre Indian law liva zangi ke chile ba Indian constitution ka samping itum wang itum klata ring law da law la se miao la ka constitution ila thala ka na mention sa la ka hai miao chi thai da itum culture preserve ka sa itum awai na chitun ka ta lan ping hi preserve ka sa itum identity preserve ka sa chi itum pangli thali itum na sing na pha mai thuin ina arphai ka dam na long ni thatam me yangai la ke ina first time the le na thai kai literary items ka dale itum customary law hi quick shock ya ham thena thada participants ping la chala kai na ma teacher de le kai na mring ka ba atam chi time constraints hana sa da thai go chin akna warning cho over da tang za kai je ada cha ka mring pa nam ne itum order mring ni sak mai da khui sei jiga hikai he competition hi lela iwa sakla kai na kun sangai morning ba mathing la kai na le sa cho da ka to la kai ku sang kai tha ji ma sang sang ada ji opinion ne shirot na ji thai debate ka sa je matha mai da ta sa ka khyang binga iwa youtube li khyang ne that's la ring pha mai re ka khang dai isi ka chung ga conference agi da le le spring jin la itong mai tangkhu identity culture ka dai le re cha customary law hi le cha la ga the program ka de tinong jang ni jar cha itong mai tangkhu identity itong chung mai dai aware sa re ji hangai ni sla